My brothers and sisters, let us open our eyes and see far. That words they have made it to be big, that Silver Ekenge, the spokesman of Congo Army, has spoke about Watusi. As we know, this channel belongs to Rwandese, Tutsi and Hutu. To say the truth, what the man said is the reality and it's the truth. Let us not let those so-called Tutsi fool people around the world. That's the way they do it. They take their girls, they spread them in different countries, they pretend as prostitutes and spies. They enter into all the government offices, all the businessmen, all kind of people who have power. That is it Minister of Foreign Affairs, Belgium man. I don't recall his name so well, but I know he is the Minister of Foreign Affairs. That guy, he should leave Silver Ekenge alone. Maybe he was set up as they do, the Rwandese do. He slept with their girls. Now they have pornographic photos. That's why he had to get up so quick and defend them. Those people have been setting. Those influenced people in the world, so many have been facing that challenge. They treat everyone in that category. Please, you people get up and we hope Silver Ekenge, nothing he has done wrong. What he say is the truth and the truth will remain true. Those one who knows the truth, they will know what he said is right. You know it. I am a Tutsi, but because I was associated with Bantu, it is like I'm casting my family. That is a good example. But I know their move, I know their doing, I know what they are capable. They think they will rid this world through their sex harassment, entering into a country, change it to that way. So-called Banyamurenge and Rwandese are dirty, dangerous people. That's why they think intermarriage with other tribes, they are not human beings. They look at them like as if they are an animal. Anyone who stated that they should put Silver Ekenge on the side, Tshisekedi, get up and help Congolese. You are not working for Kagame and you are not working for America. You are working for the Congolese people. The truth remains truth. They use their girls, sexual harassment to those who have influence in this world. By the way, I saw even in Burkina Faso, there is that guy who married that Kanyarwanda woman. You think she was marrying him because they wanted him? She went there, just there to spy. They went there to spy. Traore and others. You people, wake up. Wake up. So-called Bantu, get up and fight. This is a war of criminal we are dealing with. And those who are behind Kagame and the Rwandese that they talked about Tutsi, believe me, they are working against Congo. Please, my message, I will add on, because when I talk, my temper comes up. I get hot temper. Hot temper, in fact. It is nothing to put that gentleman to go on the side. God, forgive me, but I'm hot temper.
And in my message, I will do another one again. Sorry, I have to calm down. Nje nemera yuko abakobwa bacu bashobora gutuma u Rwanda rubi igihanganye muri Afrika, tugafata Afrika yose tudakoresheje intwaro, dukoresheje abakobwa. Iyo politike yanjye ni mushaka muyemeje yisobanure kuko reka nyisobanure unabyumva akagira ngo ni bya human trafficking byo gucuruza abantu. Ibi ni ibitekerezo byanje nta n'uwanabinziza. Nemera yuko kuba u Rwanda rwarateje imbere abagore mu nzego zose, tukaba dufite umugisha kuko dufite ababyeyi beza. Abakobwa b'u Rwanda bose mbita ababyeyi. Uyu munsi ndaza kubwiza ukuri yuko abakobwa bacu nta bariyeri ihari, bashobora gutsura umubano n'amahanga n'ibihugu bitandukanye. Wewe buryo harimo abantu birirwa batuka baba slay queen, ariko ngiye mbafata nk'abantu bafite agaciro gakomeye mu bubanyi n'amahanga. bagomba kwiga bakabatunga ku rwego rwo hejuru, bakigirira icyizere aho basohoka rero ba networkinga n'abakomeye, kuko ibihenze, kuko urumva abantu networkinga nabo n'abantu bashobora kugira icyemezo mu bihe bizaza mu bihugu byabo. N'abana uzabona n'abana ba ministre n'abagenero n'abacuruzi bakomeye. Ubwo so urabona u Rwanda tarimo kurwagura bari abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi bazaba basempatiza b'u Rwanda. Uretse gato noneho byaba byiza kurushaho niba babyarimo abana icyo gihugu tugifata, tugira abayobozi b'abanyarwanda mu bindi bihugu. Ngiye n'ikigiye barenga urwo rwego rwo kuryoshya banabyare twashinga imizi. Itegeko ry'u Rwanda riri clear, twemerera kugira ubwene gihugu. Umwana uvuka ku munyarwanda uwo ngo bari umunyarwanda. Utekereza rero Nigeria ubutaha wenda iyobowe vice president w'umunyarwanda uvuka ku munyarwanda. Icyo kintu muracyumva guteza kirango kumva yabyumvise kandi bivugwa na Kenisi ndetse n'uriya mudamu. Njyanga ibyo avuze birumvikana. Ibyo Sylvain Ekenge Bomosa rero yavuze murumva yuko nta nka yaciye amabere, nibyo nakomeje kubabwira na kare. Gusa ndumva Kenisi ahangaha we muze kumfasha neza. Ibintu by'ubusireyi harya buriya ubusireyi n'uburaya bitanira hehe? Ubusireyi ibintu byo gusireyinga n'ibintu by'ubuhehesi n'uburaya buri ahantu bisigana. Ndumva Kenisi we ahubwo bashaka bazamugira umu business man agashoramo, kuko ndumva bishyigikiye cyane. Simbizi yenda niba ari uko yenda byaba byarashobotse mu bihugu bimwe na bimwe, niba muri Afrika, muri Central Africa byarashobotse, yenda arumva yuko n'ahandi byashoboka. Ariko nanone sinzi impamvu atanze urugero ku gihugu cya Nigeria. Ntabwo nzi impamvu atanze urugero ku gihugu cya Nigeria. Buriya muramuzi Kenisi ntabwo ari injiji, ibyo avuga babizi. N'impamvu abatanze urugero ku cyo atavuze se kuri Congo Brazzaville, ku cyo atatanze urugero se kuri Mozambique, agatanga urugero kuri Nigeria. Ubwo nyine hari impamvu, ariko nanone nkavuga nti n'abandi byababwira nabo ntabwo abagabo baho cyangwa abasore baho bahetse imitwe bahetse ari imyungu cyangwa ari za baro bikoreye. Ubwenge afite nabo barabufite, kandi njya numva baca umugani ngo inyoni zijya inama n'abarinzi bagiye indi. Byashoboka yuko ibyo yibwira rero yazirotora asanga ahubwo ibyo yatekerezaga baramuvumbuye kera, dore yuko ibyo avuga ni ibintu byumvikana. Kandi burya polisi uko inkoko itinda cyane mu nkike niko ihata ibaba. Ibi ngibi rero ntabwo ari ibintu bitangaje, ndumva ari poroje iremereye. Ahubwo ngira ngo wazamugira manager wayo cyangwa bakamuha uburenganzira agashoramo imari niba ataranayishoye. Gusa nyine ni bya bindi bajya bavuga ngo isi irikoreye. This video is not default to promote any terrorist, violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.